Slav Ahmet, Slav Guhdarên Bêng Radyo, ji bername Hunername, Slav dem û hemû dema me xweş be em hîv dikin ku hûn baş bin. Belê guhdarên hêja bername Hunername, îro mêvanê me hunermend, hûn jî nêz de naz dikin, hunermendekî hêja ku nû me wî naz kir bi hunera wî, me wî bixwand stûdyoyê Mercan Argunaxa. Tu bi xêr hatî? Sağ spas dikim. Çawayê? Başım ama baş bin. Em baş bin bi hatina we, bi rastî em kê xweş in Mercan. Sağ Mercan bi rastî ez bawerim em ê bernamekî xweş bi hevdûre derbas bikin ez pir naxwazim ez biaxivim bêtir. Ji ber ku wexta em hatin nû ji kesê ku bihîstin ku tu mêvanê me yê xwestin gotin em rica dikin. Em dixwazin dengê wî pir bibihîzin bi stranê wê. Em ê nîqaşî bikin. Mercan bi kurtasî tu karî xwe bidînasî. Peşî ez spasî ji bo we dikim ji bo Veng Radyoyê, ji bo mêvandariya we. Ez Mercan paşnavên piçekî ecêb e. Argunaxa, Altûnboxa, yek nivisan dibû Mercan Arganyaxê. Aganyaxê. Yani û dikarin ji min re bêjin bes Mercan. Ez 32 salî me li Batmanê dijîm. Parêzerî dikim. 3 sal ev 3 sal e li Stenbolê mam, li Edirne mam, 2 sal vegeriyam êgal nihal Batmanê dijîm. Piştî min çend strana got, piştî ev stran belav bûn li medyaya civakî. Bi rastî gelek kes ji me peyama şand got teş parêzeriye berde û dî dest hunerê bike. Ez yani parêzerî min dikir lê gelek cara min navber dabû parêzeriyê jî min hin tiştê dî jî min li ser wa dixebitî. Di alî filmê, alî kurtefîlmê heger pirsêtê dî hebe ez dikarim ke me wat tişta jî. Ji xwe em têkevin wê mejarê jî ji xwe di hêla hunerê de di hêla parêzeriyê de ji xwe em şopînin yani car cara em te di nav holên dadgehan da dibînin û car caran jî em te li ser dikan li pêşberî ger dibînin. Di vir da tu vê jiyana bilez û bez û bi tevger çawa li hevtînî ji bo te zehmetiyê wî çê dibin çê nabin? Ya çê dibe çawa piştî ku ev mûzik belav bûm gel min nas kirin. û sîmaya min jî ne sîmayekî wiha ku zêde tê yani por dirêj e rûspiyê wiha hinek ji min re dibêt wek mesîh tê xuyan. Wiha tişta dibêjin êko min dibîne zû bi zû rûj bîr nake. Hinek rêda min dibînin dibên avê te ew î ji min re wiha dibêjin. An dibêjin ew strana qazajok xundiye netî wiha tişta dibêjin ev tişt di dalgehê da jî tê heberê min mîsal dema ez ê bikevim me karekî min hebe li wê derê êko derbas dibe vêga tiştekî yani parêzerî meslekekî cidî ye. Ew ciddiyet piçekî ji min re pirsgirêk derxiz yani bi rastî êko min dît xwe suret bikişîne ya ez ê bikim me mehkemê kapsek karê me Zehmet dibe ne sa car cara wisa rastî çê dibe yani ez nikarim tiştekî jî bêjim wiha yani tiştekî wiha çêbû êdî min jî fikirî min got ez parêzerî ez nikarim zêde zêde yani vî karê bimeşînim. Bêtir îdî ez ê li ser alî hunerê, alî stran gotinê, stran çêkirinê ez ê bixebitim vêga niha heziriya wî deme jî ji xwe ez ê wê pirsê jî bikim yani divê hêlê de ısrarekî heye ji xwe em wî jî dibîne em jî pêkê xweş dibin bi rastî ez ê ji xwe werim ser vê mijarê jî di vir de weke ku mesela em dibînin ji hem ji bo meseleyên civakî ku te hanî ziman hem meseleyên civakî hem jî ji bo hunerê û medya civakî jî tu gelek çalakî. Yani em wî jî dişopînin. Di vir de bandora medya civakî ku li ser gel wek te gotiya hêrikî de parêzerî karekî ciddî ye û di hêla hunerê jî yani pir cuda ye. Her du pir cuda ne. Ev çawa bandor te dike? Tu çawa te nirxînî? Yani jiyan derbas dibe mirov diguhire jî ez gelekî mirovekî rehetim wiha ez ê de ne kesekî ku stres bidime ser laşê xwe neyekî wiha me ji ber wî ez dikarim her du karê hev re bimeşînim yani. Ji bo te pirsgirêktir ne e. pirsgirêktir Baş e pirsgirêktir e baş e ama di hêla hunerê de pêşketin ku ew bi rastî gel dişopîne û piranî jî sankî dixwaze di vê hêlê de jî te pir guhdar bike. Em anha tam di li vir de em dixwazin ji dengê te
straneki goldar bikron disen dikhaş xwe berdewam dikin. Hem bers û bersiv û müzik bi hevdûre bimeşe. Kerem ki. Cane 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 kulil kamala khani cane 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 kulil kamala khani ay cane 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 asmer berivane la 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 la. Ozgul kızım zeri kesere sen kesere Ozgul kızım zeri kesere sen kesere Cane 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 kulil kamala khani Cane 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 asmer berivane la 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 la. Nave lavuk nizanım le nave kaçkir sultanı Nave lavuk nizanım nave kaçkir sultanı Cane 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 kulil kamala khani Cane 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 le asmer berivane la 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 la. براستی وقت امته گودار دکن وقت ستران جوان حاجو دستریان مراد به خیر جوان حاجو دستری وقت ستران شوان پرور دستری مراد به شوان پرور به طرز مرجان جی هیه از وها بجم yani dengimin jber waji derbaz nabe o qas denge wa başe az yani hinek dibejin denge de ya mamoste civan haco yan mamoste şvan berber az waha nabinim yani jbo min qadr bilindiyeki yani mazine brasti le az waha nabinim yani wana ne tane hunera ko kirine 5 sala ko li servi huneri txabitin ne tane ev denge waji brasti gelek başı u fark yani nava dengemede bes çava az çukay mamoste Civan Haco و strany mazın bu mamoste şvan berber strany Kevin 1907 az was strana az heji wa godar dikim jber go hangi mi godar kiriye ev yani dema az was strana bejim eri tişteki wa çedi be rasti jber bi yani az çava bejim az nikarim jvira bejim taqlid jber go hangi baş lazım karim taqlid dikim yani havgasi başın le yani gelek hünermend eko şvarat bejin hünermend devi reda derbaz bune u eftişt hatiye sere vaji yani bin bandora bin tesirane hünermend adamane u dura riya goditine naha eji az haziriya albüm ekidame brasti ezeveji bejim brasti ev jwa ez babarım jibo godar meji anha ev ji bendene ko gele amade karit tiştek heyetine ez vîjî ji xwe bêjim biborîne min xwe dikir dilivir de tam tiştê ku tê gotiye tê ku henî asna ne taqlîd e tu şopdarê wan kesan bû herkes dema berê kesek ku gohdar dike bi rastî îla diçe hani hem dibe ku wek guh wek stranbêjî her wekî din bandor dibe Dilivir de demin David ji wexta em dibînin gelek stranbêj derketine û stranên gelerî şîrove dikin pir kes hene bi vî rengî lê helbet hîn kes hene dema ku vê dikin xwezaya berhema jî xira dikin ew jî mijara rexneyê dibe û tê rexnekirin jî lêbelê hîn kes jî hene ku ev stran û kilamên berê wexta distrên bi şêwazayekî xwezayî dixwînin anha ku wek te xwend yani xira nakin wî rastiye bi stranê Dilivir de tu çi difikirî ji bo ku berhem xira nebe û rehekî nûjen li ser rû bide divê stranbeş çawa nêzik bibe yani rehe her tişt yani ev tişt tinikarî rehe wî hissiyata ku dayete taqlîd bikî ew ne tiştekî yani lega kesekî derhêner dikare bêje taqlîdê çavbêjim yekî aciz mirovekî aciz taqlîdekî wî bike dikarî bikî lê huner yani ne tiştekî wahaya ya bo min ez bu halê narênim yani
دمات وی سترانه درای خدا حیز دکی وی دمت کاری راحت تر بیجی و تجدر باجی صار عجیب ما يخويا وقت برای که تفکری يعني او راح وقت همان راح تهيز بكيت هسته هيز بكيت جي لقور شواز خاطر كاري بخرانه كي هسته بردوام بكي راست اما بركز هين كز جي هنا وصا بريا تقليد دو خازم بيرنگي چي كنا جي خراجي دكن براستي اتنا وصايه يعني تج بكو تارزا كي تخوازايا قركته جي هي مثلا ابتي خويا كرن يعني اما احتمال نظام شوبتر کی کو مرو وقتا کسی که بشوبینه هنرمند هر وکیدن فرق ناکه يعني بهر علی مرو کار بنرخینه ابتشتكي خوشه يعني هنكز مرة ذكر سوده ذكر هنكز مرة ذكر لسر مديا جواكي دقوتن سترانه خوبجه تجمع تقليد كي وها وقت اشتاد قوتن براستي يعني سباش بو رخنا كرنواجي لي جبركو ايديام تنبو من بس از دخوازم تنبر بود مدرسه و سترانه بیجم جبروی زیده وسام من بربای و گوتنا ندکر و کیف هم داد و ما مست جوان حاجه جمره پیام شاند بو ما مست شوان جمره پیام شاند بو دمکی کیف هم تی دماد بینن کو يعني جوانا کی کرد و سترانه واند بیجه يعني وها جبو من افشان ازیه يعني براستي بله دلور ده تقول از هین زاروک مقدار دکر و دستراجی رویتیات به تنبور چاوا بو استراتژی چاوا دست بکر يعني من وا سترانا قدار دکر من دخست از جیل تنبوره بخن بله لیوی دمی يعني من تنبوره من زانگه فیر بو حیا زانگه جی چکی مالبات گو از مون هي بشغله تچی تنبوره بکی هناك گوتن حتی تلیکات دا ایمان نمینت نکاری فری تنبوره بی گله کس وقت اشتاد گفت براستی مجیم حیالم هم گفت دما از بچم زانگه او مهجاره کی دولت پرد ده هم گفت بی پرد ازش کار تنبوره کی بسینه و ها چی بو زانگه کار کرد مچوش کار تنبوره کیستان لی من نظام بو جبو اکو ملی خوی راسته و ملی خوی چپی کار بینن جبو دد تنبور جدا هنه من وی تشته نظام بو اجی چپم سوای چپی کارتینه من زمان چون مگو کا تنبوره کی بده من زلامجی روانش کرد زانه و اجی چو تنبوره کی ای راست گوره کو دسته خو ای راسته کارتینه جوان تنبوره کی دامن مجی واهیم بو پشتی سالا کی دی دناو وها صحبت کی دا جمره یک گوتن عارف ساخ پاشناوی وی ساخه لی ترکی ساخ راسته لی دسته خوی چپی کارتینه مجی گو چا شده و hani şandan mı değil tambureki cüdaya من وها feru yani. Ama evci tişteki aslında balkeşe çava de hele hünerede bir ısrarata tempuya kırın yani. Mesela çep dedik ama tınızanı bu anha ez de benim terasta. Terasta yani tledik. Evci de hele hünerede ısrarata şu hünerci. Ne bu sayı geliyor? Ne ısrarı? Yani az yeki aksoy meşgul. Tişteki istek mesela god ve az çevik. بله براستی باشه استراتژی ام بندینه جو خواهم پلانسازیات جی میکودار بکن که استرانی که تنجی دنگه تا بسیم جمعه بخیدن نفسه وقت چی کرده بلاوی جاره جی جمعه شوان فرمر به Kurt nezanin vaylimin ev nerindu nezanin vaylimin kidi be mert nezanin vaylimin ev nerindu nezanin vaylimin
kurden red bejim waylimin Şmerdan red bejim waylimin Debrarabin bicivin debrarunin Bixwinin debrarabin bicivin debrarunin Bixwinin debrarabin debrarunin debrarabin Şoreşker bir gelani hemmi veki şerani Vaylimin 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 Allah verin bitirsin vaylimin Ev karame kırdane vaylimin Ev karame kırdane vaylimin Şu kurden reddi bejim vaylimin Şu merdan reddi bejim vaylimin Debrarabin bejibin debrarunin Bixwinin debrarabin bejibin debrarunin Bixwinin debrarabin debrarunin debrarabin ساعتت خوش ساعتت خوش Malava مرجان از دوازم پرسک بکم براستی جان ام دنیرن و مرا وقت بنرخینه بناسبه که اصلا ندوری هبن yani çava huner jî hertin hela adalete yani dixwaze tiştê ku nayditin civakê gel bibîne pêşengiyê dike di li vir de gelek axaftina xwe de jî dubarê dikişînî ser adalet û jiyanekê birûmet gelek axaftina xwe de tînî ziman di destekê te de pênûsa te heye di destekê de jî tembûra te heye ev her du çawa bandorê hev dikin ev her du amûr pênûs û tembûr Mefenkir, spas, ji bo pirsa ve yani parêzer êko heqê mirova diparêze belê hunermend jî bi rastî awakî tiştekî wiha ye yani bila şaş nêfhem kirin tu îdeya min ê hunermendiyê tune hunermendî tiştekî bilind e yani parêzerî kar e hunermendî ne kar e ew ya gel dibêje ev kes hunermend e ez nikarim ji wara bêjim ez hunermend im hewcê gel jî min re bêje lê hewcê hunermend jî piştgirî bide gelê xwe û pirskirêk tu pirskirêk hebe bibe çareser an bîne ziman yani wî awayê yani parêzerî jî dema mafê mirova diparêze hunermendî jî yani ev dibe yek kar bi rastî her du jî Lehevtên Lehevtê yani çawa ne lehevtê? lehevin aslında dina hunerê de jiyan bixwe heye her awayê Rast. yani ji bo wî min taybet xwest yani ev her du amûrê te çawa bandor hev du dikin sûdê jî hev du digirin anna tiştê ku tu dibînî tiştên erînî neyînî tu dixwazî çawa di hunerê xwe de tu bînî ziman ku gel giştî yani heger bihase, pirskirêk bihase. eger hinek pirskirêk heben yani helbestvan helbestê xwe da binivîsîne Belê. Stranbêjî di strana da çêdik strana da derdixewa pêvan min got dîsa sêvêjim vêga em haziriya albûmekî dane Belê, di wir da hinek yani stranê ku me amade kiriye hene ez Aslında bawer bixwe an ê Ê min stranî hene ê min jî hene ne ê gelerî ne li hevalekî me heye kekê heqî belê ez dixwazim vî kesê jî bidme naskirin Belê. bi rastî ji ber ku mîsal mamoste ciwan şivan û gelek kesên dî di helbestê cigerxwîn kirin stran belê belê yani cigerxwîn eger helbestê wî tune bûna belkî niha şivan perver jî tune bû ciwan haco jî tune bû hepas helbestên qîmet derxist û nivisan ez bawerim ev kekê heqî jî cigerxwînê Kurda ê nû Belê. yani wiha ji ber ku gelek helbestên wî gelek stranên wî jî yani wiha hene zaf nayê nasîn belkî ez bibim sedema nasîna wî belê ev jî baş e Rast. albûm kengî ye nêze dûre Albûm ew demekî nêz da çêbe vêga em haziriya wî dane bi rastî mamoste Harûn Elkî belê em bi hev re dixebitin ew ê aranjoriya wî albûmê ew bike kamelê birên yani vêga baş derbas dibe baş e ez bawerim stranên gelekî baş ew ê derkevin belê yani peyvê wî û muzîkê wî bila li bendê bin em bendêne ji xwe ji wan bendêne û gel jî bendêne ji xwe çarê me hê
چند آمده سه چند ساعت آمده. کاری ساعت 80 ایواره ساعت 80 کنسرت جیهیه راست. اون دور دجت استران خود پیش بری قلبی هستته و راحته و گل مکیجه هفدو راسته جبابی که ایرو اوجی دنگی خو رنگی خو بر استران آتن بگیجن گفتاره خو کاسترانه که دنجی بتاجته گفتار بکن سترانکی دی. رزده کیجه هیه و قازاچو شو خواهی بی بسترین امیوی تاقاز بسترین لآنها رزده چه هیه؟ چه بیجن از بیش کنکه نچبریه کچت جوانی خورت گندم همیشه بانن زنن ترندی فرندا بخانی بای ابینه تنو هلانی ترندا گندی herkes bezani etsu nazani sorgul mafroşa Dünya buharan gül hatına bu mergavası sorgul yağmurna horti gündema لسر مرينا اسونا زاني قلانا تشينا اسونا زاني سورقو المفروشة نچبريه كچت جواني خورت قندما هميش فاني زانن ترندي بندا بخاني باي ابينه تنو هلاني ترندا قندي herkes bezani etuna zani sorgul mafroşa ساعت تخش Savi. مرجع همونه که به هیه گلو بشیوان پرور اجوان حجورا سردکی بدی که به هفدوره پاره بکن استرانه به هفدوره بیجن آنجی تشیلی گار تارزا خواه یعنی استرانه که آنها نو گوت yani تشیلی کی تجی بواره بستره او بتره بستره Yani heye çava من چند جار مجربان جی جوابی بله. تشتی براستی yani هاو قاسی کی و هم جوارا گرچه ده بو گلو من وهاد قلت مدقو از ما مفسد جوان هاجو ببینم و بمرم هاو قاسی که فهم جرته قصة. yani من وهاد قلت جبروی برنامه کی لحولره چه بو بله لحولره برنامه کی چه بو نوی برنامه نای بیرام نها مش بله. بیر کرد گوتن ما مفسد جوان هاجو جوریه لوی داره مجی جبو سترانگوت نوی دمجی مپاريزر و هفدو دیتی؟ نه مه هفدو ندیده بو گوتن اوه جوری به مچاوی تشته بهیست مچو بشدار برنامه بو مگو از اجلوی در استرام بجن از چون من قبول کرن حتی سمی فینال از بلند جی بوم لی دما از شما داره من فیر بو از غمگین جی بوم براستی گوتن الهر نکرنه نه جوریه کاری کیوی درکتیه نهاتیه و ها چه نبو بله چند جار از شما دوها که کنسرت هاوی هبو جبو از هرم ببینم لما از شما دوها که لجی کی دی کنسرت هاوی هبو سا راستی امن هر نهاتن یعنی براستی ev برنامه یا داوی کو از بشتاری بوم و سترانا کازاجوک درکت پشتی بی مبهر راکت تکیلیه از هیوی دکم دمکی نزلا مهدو ببینم اگر مهدو ببینم تقص yani از البار اگر اوجی قبول که از سترانا بیشن چاوا راسته aslında tiştem burası hoşe yani cevap
gelek hunermend me hene çapkaniya ku gelek hunermend jivan girtine yani Mek Muhammed Şeyhoye astıfa kadra radyo Erivan'e gelek hunermend bu sud tane gelek hunermend peşe roji tejit bandor jihun hunermend ategirti gortarza hoji hedi Reya hünere de demişim. Bu reya hünere de jib ısrarı manizma Rast. Sadisat. Dileberde edi ezvavarım strane ko gel bir strana taybet akaza çok tenaskır. Jden busa gerek bandor jibun. Edi duhazın yani jden geteşi gerek o bihisin. Bu strane teknoloji benden ko te bistre. Le anha peyameki ji heye viji parve bikin seriya WhatsApp'e guhdarên me peyamavetine ji arjin döşeme mame Ömer tevlî bername bûye û ji dengê te stranekî dixwaze û diyarî hemû guhdaran jî dike em jî diyarî hemû guhdaran dikin em stranekî dîsa ji dengê te guhdar bikin ji ber ku bi rastî jî pir kes anha dixwazin stran guhdar bikin em ê dîsa di naberê de nîqaşa xwe jî berdewam bikin Çelbe. Tenê pir kurtasez dixwazin dîsa hejmara me em dubare bikin kesek ku bixwazin tevlî bername bibin û peyam bavêjin 0532 489 74 24 kerem ke Mercan. Ben abi. Diyarbakır malamına Diyarbakır cihimna Cihe babu kalemına Amaskenu paytahtamına Cihe babu kalemına Amaskenu paytahtamına Okum kuma avamazın derke o pedilezin Kule dilim peradbazın Civatı seyranamına Diyarbakır malamına Diyarbakır varımına Civavu kalemına Amaskenu paytahtamına Saat xoş. Jiş bo gelê Amedê. Kelam öyle. Ev jî diyarî hemû guhdarên Amedê dikin. Bi rastî em tenê Amedê nayên guhdar kirin. Ser frekansa 95.0 Amed û Mêrdîn me guhdar dikin. Belê. û ser frekansa 87.8 Riha û Muşî ez neşaşû ez wî anha binêrim. Li Mûşê jî anha me guhdar dikin û gelemperî ser medya cevakî jî aplikasyona Beng Radyoyê li wir jî karin Em gelek slava ji guhdarê radyo bengê ji te vara belê ev giştî re bişînin Rast. bi rastî jî ev jî xewna xeyalên ciwan hecî bû ku hestê xwe xeyalê xwe xewnê xwe biriya stranan hemû guhdarên xwe parve kir di li vir de jî ez neşaşim carekê te jî daxeftina xwe de te gotibû huner bîra civakê zindî dike û di heman de bide hestên xwe derdixe holê di li vir de her wiha tu dibêjî her wendayî û her têkçûn mirov bihêstir dike tiştên wendayî û têkçûn mirov bihêstir dike ez dixwazim vê pirsim wenda û têkçûnên ku di bîra gelan de cih girtine çawa dikarin biriya hunerê zindî bimînin û çawa dikarin bihêstir bin
تشاوات النخلي بريا هنري من پرسه باش فیلم نکرد براستی. از دیسا دوباره بکم تبخواه گوتو بو از نشاش بم yani قاسکو من مذکر هنر بیرا جواک زندی بکه تشتین کو بیرا جواک ده yani درد خواهی میناک از بجم هر وندای تشتین çek çuyi, işte kuvven da bu ne? Bu Ali Sitrana, bu Ali Hüner. Bele. Ev diriyar hüner ve çavazın dedi be. Yani muro kara dehele hüneri, işte kavumi, işte bira civake çavazın di behele. Avcı yani bir Sitrana tin, bir Helbestan tin gotin yani çava bejim. Çava duhunen. Yani 5 sal beri mesele ki çeviye misal. Mesela Filite Kutu. Gündeki Batmanı kavmiye mesele. Vega yani belki daykeme, babemme yani kalkeme, jimbara gotu benvaha ve evya beş bir kiren. Bele. Yani tane ali gotune bab mine ve misal müzik bak arşive ki mazınış govatışta. Demat müzike godardı ki misal Hozan Aydın an radyo elivanıcı ser mesela Filite Kutu stran gotune. Jber eftişte Kevin eko hatiye jbirkirin denav gelanda evya buya sebep jbo kovara nasin u ne jbirkirin yani hüner tişteki vaha mühim yani kareki vaha mühim heye yani. Bele. Ya brasti tişte kutem vek minak hani. Yani karı minak mesela dengbeji. Tişten bir acıva ki her tim zindi hiştine. Yani vek وجه دفکی بکار هالینه و اجازه زندگی هشتنه هنرمنده کو آنها کو زندگی دسترین گلک تشت قوامن گلک تشت چیده بن جبو پشروجی çava karım veya bu bunun yani evji brasti lazım ro şoktara civaki baştır be ez bavarım de hele parazertiyete deliver de çek alikariyata bir kenesa evji heste dıgazı evji hev dubu hunen ez bavarım dubu hele te zahmeti jinekşini raste ev avantaj ekej bote raste ya ez brasti strane kevin de bejim yani guhdareme ejwan rica dikim kazacak biraj mamosta civan hacok guhdar bikim evjmo xoştur xundiye baştır jî xundiye min dixwaz strane kevin ez belki bibe ez bime vesile ji bo vê diyar derkeve holê gelek kes dîsa bibîne bêjin a va ciwanekî vî stranê gotiye ka vî stranê bi rastî kî gotiye em temaşe bikin wiha ez wiha ji me re kêfxweşîkî mezin e yani bi rastî bi wî awayî bizanim ez dîsa ji ez ê stranê kevin bêjim ez karim dîsa vêga stranekî kevin dest pê bikim Kurdin o merdin o perxweşe serxwebûn Kurdin o merdin o perxweşe serxwebûn Ew demin tar û deng hûn me dîvanê çû Ew demin tar û deng hûn me dîvanê çû Dest bidin hev hemî pêşkevin ev hemî Dest bidin hev hemî pêşkevin ev hemî Da biçin bo welat yan mirin yan felat Em herin bo welat yan mirin yan felat Min dibe hol û bert min dibe pêşveçûn Min dibe hol û bert min dibe pêşveçûn Min dibe tac û tert min dibe serxwebûn Min dibe tac û tert min dibe serxwebûn Dest bidin hev hemî pêşkevin em hemî Dest bidin hev hemî pêşkevin em hemî Da biçin bo welat yan mirin yan felat Em herin bo welat yan mirin yan felat Evjî stranekî mamoste şivan perver ê kevin 1907 Pır Kevin wan dema
Hin nişin nu mesela hani biraz da ilk Kevin hin nizanın mesela. Evcidi beseden ku aslında bale bekçine akir veya straye şuan perver kistreye şuan haco her vekidin. Evci biraz da preki. Yani de hele daji ev başı. من دیسا بسترانی همو دیاره گفتارم بنگ رادیو بکن من دیسا دوباره بکم آمدو مردین فرکانس 95.0 و رها 87.8 و موشی 96.5 مثلا بخور همه گفتارین بنگ رادیو را بشینن مرجان konser جبیلی عمل جداتر پلانسازی هنه آنلا براستی بوم زحمت بو بله کنسر تکیمه چی بو استانبولی از باورم باشی در باز بو شبر کو گل نظام بون از چند یعنی بس من دستران گوتیه و دستران درکتیه میدانی پشتی من دیتن و دری سردکی افکس ترینه پاریزه نه تنی دستران اجی دیبجه و درکتیه سردکی و استرانات بجه یعنی استران بجه افکس و دیار بو لی هیجانه کی گله کی مزن حتی نها من بس متنبورک دایر دسته خو و استرانات بجم نها وگا ارکسترا کی پشت منه حوجه از بوان را تکیلیه دابم مش برکو ام شاش نبیجنون لی نخن اوج بومن براستی تجربه کی مزن و زحمت بوجی وگا لامد جیوه چه به اول رهای جی چه به و المردین جیوه کنسریم چه به و دیاسپورا جی براستی کنسریم چه به ایدیم کدنه ویه می بمشینه نزان بله براستی مناک مثلا بتنبوره که تنه gelek heste xwe hunermend karibûn parve bikin wê de hêjî didam. Dilivir de mesela hani te gotiya anha orkestra pay min heye tekilî min çêbûye dibî de jî zehmetî jî kişan ev çawa dinirxînî mînak mesela tenê bi tembûra xwe telê dixis hestekî çawa bû anha bi orkestra hestekî çawa ye cudatir tu dinir çawa dibînî ya cudatir çawa gelek heye yani ez hissiyata xwe bêjim بلا از نیم شاش فهم کردنش بروی یعنی گورمن تنه تنبور باشتره دما انسترومان yani henek müzik az godar dikim bluur txne nave elektro gitar, bas gitar u keman u piyano penci enstrümana stran dibêjin ez vêm deng tê hûnda kirin wê demê yani وقت ترشقي شيء ذبه. هستيري دكوجة. يعني هستيري دكوجة. قولمن هستيري دكوجة. بجانا استنى تنبور كارتي كونسرت بجانا أزدف تنبوري جد بام. وها تاني بدف أزدبيجم ستراني بيجم. واشترى يعني وها يعني بلكي لذتها وجودابه. يعني هنا كسب بلكي بيجن وها انسترومان باشترى لي. إيكو انسترومان بخازه بلا بچه رسيتالا به ستران گوتن. بلا بچه وها. أصلاً سترانا نو تارزا جدو كهره. راست بس از حسیت آقا بجم یعنی با من بس تنبور باشتر اجبر کو راحتی کاری گوری دلی خود ریش کی کرد بکی دمام ارکسترا به حوجه یعنی ماتماتیکا وی چته به هفرا خلاص بکی به هفرا دست پی بکی بوی آوه بچکی زحمت بکشی من o وقت هنرمندکی مزن به ارکسترکی مزن در که نه لی هنا كاس دبيجن يعني دبيجن دك فالات يخيان دما تاني تنبوري درتي يدي امنا صلاح 1970 دانه ام هاد ام 2025 جان وات شتا دبيجن ام بجربين شو افتش تو هاي تي بجربيني تي كيماسي و زيدبون تشيتي وببيني وغوري ويتي قاوي غوبا بجي اصلا ايش مجال نقاشنا يعني انها مرو كيف كراوي هي ويش قاي برنامج ترنكه لگور هستم لگور دم و دم امکانجی هسته گردویا geldi bu hare از نابج مفقود لمراستم يعني بس فكرة منو هاي يعني هات فكرة راحت ve hat فكرة psikolojikte Mercan peyameki hatiye Gotiye Slavuris ez Rıdvan Bajari Antalya Lebe guhtardikin hevali mercan tu radyo bang radyo her hevin got diyem ji spas kıbrasken keyif başı ku her aliyem ten guhtardikin kırın ev jî ve keyif hoş dike aha gişte guhtardikin mercan em pırna xavin kerin ke
مای پتو آگردم یا خبات چندی سخت دور آویر دور مای پتو آگردم ویا پیروست جارم برناد شبو مرنی هر دم آمد ویا پیروست جارم برناد شبو مرنی هر دم آمد bu dünyaya ginu bu ajar bu danin açva kayaksan bu dünyaya ginu bu ajar bu danin açva kayaksan raye zurdari şibini dilin tove azadi geldi çin raye zurdari şibini dilin tove azadi geldi çin Beri ya çina karkeran Herin berreyate koşan Beri ya çina karkeran Herin berreyate koşan Alay soya şoreşan bilinkin Her bir roji serkeftin bugün Alay soya şoreşan bilinkin Her bir roji serkeftin bugün Alay soya şoreşan bilinkin Her bir roji serkeftin bugün Saat baş. Spas ki Mercan pişti bir strane jiyana tada çuku heri. Çimaş böyle bir strane brasi. Pırke sen ez bu taybe bu nefşe no ez bejim. Yani minak kesen kudama cuma hacobi kuhdar kırın zanı bum. Ama bu nefşe no hani bir strane gotum belki te çekeriye te fandiye. Jibovi jiyana tada çava guhartın çebu. An çava bandoru tekrar kutu beti sar hunara hoji bu vesti. Hera driya hunara da betir tipi meşi. gelek kes acıband Evet. براستی از دیسا سپاسی جبو وادکم و gelek kes temaşa kir Evet. jber wî me got tiştekî çêbû yani guhrandinek mezin çêbû dijanam da û di rojekî de çêbû Bele, ji bo min ew çekî pirskirê çêbû ji ber ku ez Ez kesekî damadı bu. kesekî rehetim ez swarê dolmişê dibim diçime dadgehê ez bi rêva diçim badmanê diçimû têm wiha من فرق نکرد یعنی تشتکی و حیاتی که کسی من فرق نکرد بود پشتی او ستران هاته تماشا کردن گله کس من دیدی و حال من درین دیاس و ها بچکی براستی بچکی پانیک چیدی بود من دیگه چوام یعنی من درین نه افکاس چمال من درین نه و درام فرق کرد و هدی مروفری هات چیدی یعنی انسان و ها تشتکی باشه دیگه برای من گرام بود براستی Bele. حوجه از حقی خود در کردم مش حقی ویتش تیج در کردم میدی هایامش من هی Hayat İşte 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 senin, Anladım dama tutucu orası dalgı he edi. Ne yapacağım parezer? Hünerbend. Mercan. Vay bunu ne buraya. çok- Ben hep dure her neyse. هناك حاكم جوا هذا بيش Vah. Ne Biraz. mücadele gücü da ye. Hem de kemime mücadele Biraz. brasti vakta dehela. Ez baber bandor usude gelek datı. Nefsam. Yani bu ısrar buna te. Bir iş bu hüneri baş bu motive. راست Gel vakta mura motive kez baberim betir. يا دولا من az ذكر نيكو دولا Evet. من az ذكر جمرات Jibili دوتن doğru te. سترانا بيجي تشما درنا كفي أوقا كستران دبيجن تجي ستران بيجي وها بيجي من يدخست براستي Bele. بشتي افتشت قومي يدي من كار بدور كتبونا يعني وها Bele. وها فيش باش جوان حاجو دیسا داخوازیه که پیام شاندنه لی ناوی خو ننویساندنه صدا به خو شاندنه جمرم جی سپاس دکن دبیجی جوان حاجو سترانه کم دخوازم برجام جوان هاجو سترانا كي بله ام كي جا بيجين مقاف كدي مقويا بجانا مرو دفشتن بريج دورد از دما سترانا بيجم دفشتن بريج دوردم از تو وها azade tutarıyla işte burada verdi قوت سارد بين وقتا پسنه تبدي قوت شاشت بين وقتا وصفه تبدي
شاوی خو گل مکن لبی خو سور مکن تنم محتاجی لی جمال خو خراب نکن از دمرم ناف بل بحرادا هندا دبم ناف بل دارادا از دمرم ناف بل بحرادا هندا دبم ناف بل دارادا های لیلی های لیلی وای لیلی وای لیلی وای لیلی وای لیلی وای لیلی توریت بدوی از سیر ناویت بوم تقولي تسوسني أزهرتم بربهنا تابو سخورت بوم جوان بوم لسر خوبوم تدوري من بولي وزنزي كي تابو از مرم نافل بحرادا هنداد بم نافل دارادا از مرم نافل بحرادا هنداد بم نافل دارادا های لیلی های لیلی وای لیلی وای لیلی وای لیلی وای لیلی وای لیلی ساعت خوش راستی گلستانه کشی خوش جوان حجو گوتن خوب ساردن بله گوتن دوست سارdı ben راستی جارنا سارdı ben بله مرجان هدی هم هاتون داوی برنامه خود راستی جیج دنگت و گلک ام که خوش بون ام هیویتی کن که گفتار مجی بی که خوشی ت گفتار کرن ام ت پرشی نوستینن ام استرانا کی داویش ت بخوازن لام دیسا دوباره بکن چاره مهه سزای خرافاتی چند آمده بار ساعت 8 کنسرت هیه کسی کنه سارا به میساج بابا نبرد دوباره بکن از این جاری سترانا داوی جمع مسته آرام تیگران از این خونی جمع مستارم تیگران راسته لبریا کت اوسترانی بشین گوتنه تای داوی هم بگرن جبو همو گودارن ونگ رادیو گلک سپاس جبوه و جبو گهدار رادیو ونگی و براستی جبو من از کلجانم جی ايش كلجان ايش كلجان لی گلکی از هیوی دیکم کدومه که خوش در باز کردم بله و سپاسیا خوش بابا پارو دیکم و از وی سترانجی جبو گهدار رادیو ونگی و دایکا خواه آها امشي دياري هم دايكان دكن براستي شي تنگو هست تجي صابر مرجان بو هاتنا تجي هم سپاس دكن بلی گفتارین هجا برنامه هنرنامه ده ایرو میوانه هنرمند مرجان بو براستی جی ایدهیدی گلبی بجنز ده ایدی نازدکه ام هیوی دکم که برنامه که خوش به هودوره و درباز کربه و چاره مهیجی سزای کار خوشی چند آمده ایبار ساعت 8 کنسر ویژی هیم لیستا دوباره بکم دم و همو دما و خوش بگو داریم ونگ رادیو بخوا باش بنیرن حتی هفته یکی دم ببینین خیر و خوشی ده دم باش یکتا کش bir cabelek Hori peri cabelek Kez yereş hori xelek Meheş mekar kirgelek Yekta keş bir cabelek Hori peri cabelek Kez yereş hori xelek Meheş mekar kirgelek Gelo beka evki bu Nebeye ke boti bu Yan yeke amedi bu Yaji eser hedi bu Navele batmani bu Gelo beka evki bu Nebeye ke boti bu Yan yeke amedi bu Yaji eser hedi bu Navele batmani bu